aravugishwa ngo akererwe. Arangije aramusengera amusiga amavuta. Ayamusiga ku gihimba cy'irondoro. Amuramusa yamusize ahita aramubwira ngo noneho ngo aya mavuta ngo ntabwo ashobora gushikayo neza, ngo reka ngo hari ikintu kigomba kuyashika nayo cyabigenewe. Abaramusambanije. Abadayimoni bamurimwo abarabo mutaransifere. Umukobwa aragenda arahindana atangura kwama amahere ku gihimba cy'irondoro. Amahera aza angana gusa arasenguruka. Umukobwa namusengera abohotse ubu yarakize neza. Noneho mwumve mwebwe muzamwirukanga mukava mu nsengero za reka mbabaza ubundi pasiteri wanyu hano urabona aticaranye na madamu wiwe ubundi se abandi ibi biganza bibakoraho mutazi mushemerera iki? Ibi biganza mwemera bikabakoraho mwasize umushumba wanyu mushemerera iki? Kandi mbabwire bamaze kuza kubwiriza hano murazifise. Mwagatunze nimero ya pasiteri mwankenera mukongera mukanyura kuri pasiteri yantumiye mukamubaza ko nkikijijwe. Ibi bintu mvuze birafatika kandi bifatika. Iki amaturo mutura hano ni ibiceri, ariko izo nzarore zizo mu butayu ntabwo muziha ibiceri, na televiziyo barazitwaye. Nibyo mudandaza mwarahombye. Ndamuza mukagora umushumba ratani igihumbi yariyemo. Mwarangiza mugata mugenda muvuga ngo pasiteri abajya mwarayamuhaye. Ariko mwumve kibabaje, hari umunsi pasiteri yakira ahantu hano muba mutunze hano nta n'igiceri muzana. Aba yiriwe hano mubi mwumve umunsi mw'Imana nibinyongera kumpa amahirwe guhagarara hano nzobigisha agaciro, value of father in spiritual, agaciro k'umuvyeyi w'impwemu akureze, agaciro kiwe. Nagombe mbabwire ibi bintu byose musabirwa nabo hanze. Uyu mushumba wanyu atabisinye ntibiza ntibibageraho. Imigisha yose musabirwa n'abantu bo hanze. Imana irareba umugisha bagusabiye igahita ireba aho urerewe utemewe atanico wahagoze ikicisha mu murongo. Saza kubigisha agaciro k'umuvyeyi w'impwemu, father in spiritual value. Do Imana icubahiro. Mureke dusenge, mureke tugirene dusenge. Gira umuntu mwikiranye ngo hagarika gukorera mu mubiri. Reka nsoreze kuri kano kantu uriya mushumba yavuze yavuze ngo umunsi asa hano yaguze intebe 10. Urebe umukirisitu wa hano yicaye ku ntebe yaguriwe n'uriya mushumba. Ubu yicaje abakirisitu 9 nawe yicayeho. Abo bakirisitu bose 9 arabahembegwa kandi abo bakirisitu ntibahembwa. Urabona uriya muntu ari karakamera, irya kamera ari karakameresha. Nimba atayishizemo n'igiceri azotahira gukamera. Uriya ari karayungurura amajwi, nimba icuma gipfa hariya muri kabine tekinike agahita abwira umushumba azatahira kuyungurura amajwi.
yawa data we Bibiliya ivuga ngo ikintu yavuze ngo kubaka ku rutare ntabwo ari ugusenga ahubwo kubaka urutare ukoresha ibifatika. none reka iyi tapi iyi yarezanye iyi tapi nimba ndayitwiniye ko kuryanya ntayiguze umudiha Imana ibonanye n'itapi. mwari muzi reka mbabaze bariya abantu baza hanze baje gukorera igiterane kuri etesi ejo bundi haje abazungu bangahe babiri hari umurundi bigeze bashiraho ariko abasengeye igiterane bose ni abarundi. hari umuzungu bazanye gusenga bazi gusenga abarundi nibo basenze barangije bakoreshwa no mu masengesho y'abarundi basenze kubera iki babahaye ibitumbura n'amabizi bararya. noneho mwumve igiterane kirangiye abarundi baravuga ngo Imana ihumugisha kubw'ibitumbura n'amandazi bariye n'utubisi kandi bateruye abakirisitu babo bose babatwaye hari indege mwabategeye hari hoteli mwabarihiye umva igituma baza urukundo rwinshi badukunda aka kanwa kacu ibyo twatura ngo Imana ibahumugisha Imana igenda ikuraho 5 yoguhaye no ku mwana wawe no ku mugabo wawe n'abana bawe kugakanwa wakoresheje bakongera kugaruka bakuzana isahani baririye ko gokomba. umushumba wa hano nawe ahita arabimenya afatikanije n'undi murundi ari hari mu giterane kigira kabiri hari umuzungu bashizeho yahise agira iyerekwa amenya ko imigisha y'abarundi yatwawe mu mahanga atafata umurundi nawe wagiye mu mahanga bakorana igiterane hahandi nyene bakoresha ibyuma bingana kwa kundi nyene barangije bakoresha amabisi angana kwa kundi nyene kugira ngo imigisha y'abarundi yagiye igirene igaruke. wewe nubwo utaraja hanze Amerika repentance imaze kugerayo kubera iki baranamubajije ngo umurundi ukoze bino bintu mu cyumweru kimwe twebwe turi abazungu twabiteguye amezi menshi habaye iki ni mwuka wera kandi nta mafaranga pasiteri afise yatuma ategura igiterane kuri etesi ahubwo hamwe n'Imana n'abakuru 24 bagomba gufata igisagara. Haleluya! noneho mwumve igitangaje iby'abazungu bakoreshejwe bari harya igitegerane bakuteguriye umwaka. umushumba n'uwo murundi babikoreshejwe byikuvye kangahe kabiri kubera ko hariya bakoresheje imbaraga z'amasenge n'imbaraga z'amafaranga ariko aba nabo bakoresha imbaraga z'amasengesho imbaraga z'umwuka wera. Haleluya! mushumba ntibeshe kiriya giterane cyabaye avuye nko mu masengesho y'iminsi 70. ubu mu minsi wamara amasengesho y'iminsi 100 ntiwihane gusamba wamara amasengesho y'iminsi 100 Imana ntikuvugisha. gira umuntu mwicaranye ngo gusenga bifatanye n'ibikorwa gusenga bifatanye n'iki Mana we icyantangaje rero bakoze afishe angana n'ayo abazungu bakoze bakagenda barobeka aho bashize
ati birahindutse iby'abarundi n'iby'abarundi, birahindutse iby'abarundi n'iby'abarundi, birahindutse iby'abarundi n'iby'abarundi, birahindutse. Umugisha w'abarundi nugaruke, umugisha w'abarundi nugirane nugaruke. Abavyemera nimutere haleluya, haleluya, haleluya. Umugisha w'abarundi ugaruke cyangwa ureke? Ariko hari umuntu umwe yumva umugisha w'abarundi wagaruka cyangwa ukareka. Batere haleluya. Umva kandi kantu namubonyeho rero umushumba, impamvu yakoranye n'abakoresha amadolari. Twajyanye ahantu mu giterane ariko ndiko ndabwiriza cyo kwitanga, yari afise amarundi mu mufuko, ahita abwira aho bitangira kugura ikibanza, aramubwira ngo ejo uzaza uyatore $100. Madame ndabesha cyangwa se mbe? Yavuze ngo uzaza uyatore $100, kandi ikibanza bagura ari cyo mu Burundi ku Mutaku. Umuntu atakurira hano azagume ari igikuri, ibyo biramureba. Bundi Imana yari yarabahaye ahantu ho gukurira, kandi ikintu namubonyeho umushumba wanjye ntarabona ku bandi, ntabwo akunda amafaranga, hakunda amafaranga. Kandi Bibiliya ivuga ngo utari inkunzi y'amafaranga abantu uzabageza mu ijuru. Tugira gutya, gira umuntu mwicaranye ngo ubundi byonyine nimba umushumba wanyu azana imodoka, mwari mukwiye gukiranuka mukagira ambutiyaje y'amamodoka, hakagira binjira gusenga mukarondera na protokoli icunga amamodoka. Ndashoshe, mwiyicare nashoshe. Duhe Imana icyubahiro. Ndashoshe nukuri. Twumvikanye ngo ikintu cyose ugomba kuzakorera mu mubiri uzabanza ureke kugikora, hanyuma utegereze ko Mwuka Wera kurimo ukaza kugira nte kugikora. Hari imyaka myinshi rero mu mubiri. Kuzamura ibiganza uvuge ngo ndabisezereye. Hoya zamura ibiganza uvuge ngo ndabisezereye. Zamura ibiganza uvuge ngo ndasezereye gukorera mu mubiri. Ongera uvuge ngo amashikanwa ndasezeye kuyatangira mu mubiri. Vuga ngo intebe ndasezeye kuzizanira mu mubiri. Vuga ngo ndasezeye kubyinira mu mubiri. Nimuhaguruke, 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 twiyamamaze dukora akaduruvayi ko Mwuka Wera dusezera ibikorwa by'umubiri, dusezera ibikorwa by'iki by'umubiri. Abumva tugiye kubisezera nimutera haleluya. Abumva tugiye gusezera ibikorwa by'umubiri, zamura haleluya y'imbaraga mu izina rya Yesu. Ndagira ngo inyigisho twigishijwe n'umubyeyi zivuga ngo kubakira ku rufatiro, izi zikavuga gusengera mu mpemu, kwinjira mu mpemu, ibikorwa dukora tukabikorera mu mpemu. Impemu yera kabiha Yesu, Yesu akabiha Imana, Imana ikabinyuza mu bakuru, abakuru bakabyemeza bakabigarura ku Mana ikabisinya ikabiha Yesu, Yesu akabiha Umwuka Wera, Mwuka Wera akongera akabituzanira. Haleluya. Ndagira ngo dusezerere umubiri aka kanya. Abantu turi kumwe nimuzamure haleluya. Iyi haleluya yanyu ndumva itafatika, kuko hari imbaraga tugomba gusenya muri kano kanya zitwa z'umubiri. Ibikorwa twakoreye mu mibiri tugomba kubyirukana, twimike ubwami bwa Mpemu Yera.